sister highlighting chu wa chaila sa tingin ka kobe
thong ba hing si na ko awon te Hello people, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kapatin kat se hing jin Nazareth Yesu ni na ki pa thu kan se yo bin na min theng lo pi ka thang ba be maka tim sang ni le som ni le thum ho ding pi sa san conference ale ri no ten pa ka tu ni yang ka hallelujah amen hita bang phat phata na nga ko na ho ki bai hom kom na na leng gam na to ma cha na program te ho ne kom the de ma Sala lang akon, jile biya hong kihom, sila mala, sopi na ngay loka, hubong kiho, yo, sito na menzala paka. Hallelujah, amen, tuniyang ka na may sama pun koma, natuwing akil koma. Tagaw la hola kapakay na mintang ba kom, te nga na mintang na kanipi, te jalo min. Nahinga ki patukan puno na minting lopi katang ba, hallelujah, amen, sati. Kajin daga mohile se hinalaya opa hallelujah hallelujah amen hallelujah nasate nu te ka ke bai hom na deng na deng ma deng ka ke hil na deng wiza ka ho paka hallelujah nanga ko ne hung thim thale halaw hal na tha ki pa na tha ne hin na thu sun ne thu mo mo ben lang paka hallelujah ka program ke ho zo si speaker ding te ho hian lang Vai hom ding pakai zakaya nang ma hong pang tin zakaya se tin la hil timang pang ding tin mi pi ho zo si yam nang pakai lang kai ke ho zong na ka bon cha wa ring na hagaw ka chin nei ki tho pi ga pulama ko na su koi the dong lang ding na ko na he chong kan ho ba ding tin na pan pi na ngan ka pathen ka se hing jing na za ni so min ta thu me hallelujah amen Sister wa si Poilin ba sa ila sa dingin kan ko
section pastor no kahin owe. Tuding ka Bible kam kan sindo non to hi ahile. Proverb bung som lakat. Sang som ni lakat napat nin som ni langatan kan sining kate. Proverb bung som lakat sang som ni lakat napat som ni langatan. Simpan tau te. Kitchen te in heaven mihem ayang situ talen manloba unloading midi hoba tu doa unte te diu ahi kokolo numei dong hoi tu bopi na homa sana chawkol kibapi tabang ahi midi ho deisa thilchu thilpha jingin bo achajin mikilo te kinep nawang tu lungsat nan akitai su keji e it lo hela thilphal mihem chu ahau te jing jin mihem khatman api ding dol zong akinung la wangin athasam che jingin aning thing di koi mi hong phalta chu hau che ding mi dinga tui chak pi chu amazong tui ki chak pi ding ahije Pathiang isim do naw atunay pan eho adinin athaten pathe ibo pitaw hen patipae. Tu in special number khat na kawitin ichi sungahi asar hon to home nei to home hin la home pi divin kahin timo ben special number din sister Kim Boy or samtal ko wote.
Lahat pa pagkajesu ng pikitin uni program ibetle LED program mahi speaker part lang mahi jong kahong kigong po jong section pastorin zawaha kahong din ko na hong head sa in pakay na tong mahi ever ready ay umayin nuho pat ahin nuho umlova ho bung hit si tailo si taimo umlo hi ziahi chon chakat bek nuho apoy mo na LED poy mo na ho hi pakai Jesu mina kung do kahung tigong ding hibin kapau tip lo to tu chunga conference man hi conference ahung mi pakai sate ho zo si nawang sima main kahin aje chu na speaker puhin ei pau hi thata het lo athip lo zia he na het ding chan jong na het phalo ding he akal kala mar pau ham mi zo pau ham ipiam mix ibol zia he apam langa chi belo ho ding awang chun na het thim lo mai thi hila jong eyo ibon chawa ilung thim sunga na tong thei pu pakai nei win alagawin ei ku ma thua sei kata sanin tuni pathin thu mun ni vel ga sining kating United Pentecostal Church ho hi standard ma mai nuho minazong sa pa imanin na mitam tayo amining zong hello mai thei ladies auxiliary department itin ladies ti wang si bon sa win het su ke auxiliary ti pa hi alam kai ho tam ta zong na hello mai thei na het mai thei auxiliary ti pa cho hobung chidan hobung khat umin ai lo le company khat umin chilaya extra helping hand extra ga panpi pol ho cho auxiliary ti nu ho hi hobung machal na dinga hobung ho malang achi thei na dinga extra pan people na hi ti chu tu ni hai I het ding ka de yin I Bible ibet le jong proverb ati thau thawin aking ati na thu chi bu jong ati yin thu chi bu bung som thum le khat chang som ve kasim ding Proverbs chapter 31 verse 10 Numei zipata kon akimudo zoding ham hitobang numei chu sanapa zemzo si sanga hoizo ahi numei ho hina hoi dang na nang hon na din munin na het chin lo ahi le pakai Jesu Krista mina baptize chang ho nu ho hi nu mei ho hi nadin mo ni asang ma mai len Solomon chu alaupi mamain alaupi dani Bible tam ta imomin alaupi na chu ipiamitile chilaya nango eho pawa nang ho katibu eho pawa akizi he apa we ka chip be la hi le jong hung di mai thei thong sanapa zem zong si ati sanapa
sung man tam ti le jong di thawam na sung man tam hi ta nein Solomon lo pi na khat sung man tam ji ai lo le sona hindi pa wa ati gold ati pa hi ipiham sana tam ta nei ja hi lo pi hi hi le jong a lo pi na chu chi ho zo si sang a lo pi zo khat u men bible record a bol chu nu ho hi na hi we na lo pi dan chapter 12 simkiriti bung som le ni bung som le ni chu beginners no hung sim time ka sim ta lo di bung som le khat chang som ni le ni 22 som le khat 22 chu beginner no na sim zo chu hi bung som le ni chang li be simiti thu chi bu som le ni chang lia nu mei zinu pha chu ajipa dinga lalukhu ahi jengin jumle zamo bol do nu wang chu ajipa dia agu achang monsa to bangahi nu ho hin idin muni het la wa he le izi ichate dinga til phalo ta bol thei even ai lo le idin mun thata I het ai le izi ichate I family te dinga lalukhu to banga lo bi hi ti hi ye su ke kanomen tunin kong ke gong poi ka ting hi le jong bible in tamta example ti ai pa ni pi sei le te ka hi lo mo en tong vẹt sạc nu ho la bible vẹt sạc dinga ling mi thum de kahin la so ding izo le vẹt sạc ding lo nu ni kahin la so ki ding sila chun nang akoi category na umam nu ho hin nagel dinga ka de he Khatna chun Genesis chapter 21 simiti Sem tilbu Genesis bung som ni le khat chang som le lia kona isima le som ni chan isim le Hagari imui Hagari hi athusim chu iga simahile Achapa Ismail chu agil kilin adang chain kapau hyong di lo le jong he tim ti thi de mo thi bang la ya dam na amu thei na dinga tau pi tu nu a hi tu ni in amasanga ko na tu ni program hi kigong sa hung hile hito bang lo zap hil atha zap jong jong ge sei jong kanomin hile jong tu jing kal be pa pastor pa LED day competition be ball lo ding thu jong chom cha na sei nai he hung ti ji a chu tam ta sei nung le le jong ni tam ta hung sei la min chi ho hi ka hin sei he nu pha hi ngayen garo to khasi ho la awang tuna asapawa hell party pa hi adei lang hell party panpi tu ti pa hi khasi to garo ho chu ama ho namdana cha le le jong acha chun apa title ala zilo anu title ala zi achu nu ho hi alalma mai panpi tu gati pa adei zilo Amy wang chu hito bang hi lo je en min pasal khat aganaya a pasal chu chongloi hung hitale ama kitgen hilezong a pasal title chongloi chu achate ate ji na
sito banga he nu ho hin ho bunga hin pakai Yesu Krista min ihung ki bok tawin pakai Yesu Krista mina ho bung thilbol na ho zo si a EPPM pastor te all the time anytime dachi man lo phat anei ding chi huna hi thil EPPM bol phat ding le nu ho hi na mo pu na chi ho hi 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 i het na dinga tu chom sa hat tu ni hin kain sei pakai nei ho bo chawa ding phatein bu ta hen le chairperson ku ta kun te ki ding katin ilam kai na ho zo sia nu na ki khop na hin chairman na ti ji lo di chairperson na ti ji di ama hoi me na hi pui ladies hi ji a he chairperson iti ji ding he ai le collection hi la dona tauna hung nei ka ti Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Lalpa kan pathian du tak min mga itutun dar karahya. Dingpi section conference kan manchomek na LED puala income kan nei na. Iram mga ituten an nei layami malsom na effect zingami an palang to tholo man ron lakom hey tu na yan mai chama lawom ta. He sumle payan ron ken kom te hilal pa nangin min ron ki kyang lim sakin mal min som sakla aman naturdik tagakan mana irama zawzel thei naturatan he sum tlem te hi lal pa nangin minti pun sakamal min som minti kyang lim sak turi ni kudro pe karon kol tire di chana kol tu te palal pa nangin kol puila ruk ru lakate som mang lakate meikang lakate halal pa thildang danga min ven him sakin eledi ten man lag na kong tin reng na sataka kalan pen na lalpa aron ni chongzel the na turatan i thil di thei makro puitak mai tu kinayan nangin ronti lan saktu chain long thu soi chun la li su i ming thiang hi minit ne na karon dile amen kaphat ki chai ta le jong khil khat ka het mil umin ka sei no nin e tholo mahung dol na ti lo di LED te thil bol dan khil khat kan sei no mai mai to ka chi na ding upper asama jong hin i general LED lam kai ten 3 lakhs ho in khat sa na ding asang som ta win LED te hin ho bung pan pi thil bol he kasat apan ala jiwin ding pi section LED ten jong tu akachi na ding sorry apar sama kagachi na ding ahin i moi ti ha me presi pun pha di danlok khum chu thuma umen danlok khacha jong lo ti cho LED ten apar sama chi ding speaker khat i ko do in danlok khat be chu apar asama ding pi section ahung he mai na ding ai ho jong boli TV na ti thei le wang ka pa di dan chu mai me kai sanga North East India General Missions Department akipa din kai ding hilo ho bung kwatara ding danlok khum thuma omen danlok abon chawa lo wa he ti chu tua pa pastor panen head sign chibek jong hilo to ka chi ding hi kerosene stove ham ai lo le thing tu achilaya iman to bangai an ka ga hondiam ka heta lo gas stove zonga poi hong tiketin ka china ding pai gam tha only 5 years mission fee la i hon be a hi na lain quarter property i macha lo a hi je in only 2 almaira almaira ni be a uma adang chu khum thuma omin dan lo lovin chi ho chu LED tu ni nang ho phat a hi je a he LED ho hin na bol theya hi le na bol thei kham chu pakai Jesu Krista mina mol ding anang ho ka en tin nu me ka kita tuin special number na ko ki hitin sister lalam to thang hin si aman asoila ka ni sa divin kan ka Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
cao tôi ô cả ngõ lớn không bi hối nó trên đình ni cô chú các đấng lại đi của phi phạt lệ khiến ngôi nô chú các có truy tình đừng không hạ và nhưng cô chẳng in rồi là nó xa tình recording secretary ni Pak Chang Turi part sembahanan ni Beijing ketin yang Selvin date 5 January 2023 Thursday tayo part su program su 10 anahin la jingkala de banga hari kipat telausin adi su program jingkala meeting na kinayin LDT in PYDT in 6 na meeting na isalun para ina bang tayo na panti puwin ani azong ina bagay kawin lichun meeting kokom sunbay kophui chairperson nu in 11:37 AM azu pat ana padahin conductor sister TTM LED section LED president hiin aman kung somlakat ni som tumle segi jingkalamin pat ana panin program simha na le pat ipana program sharing ho zaman ahin seyin sin program sim chai nunga poinating wa choila sadingin pat anapin aman wa choila ngaita sa zawin chairperson in kipatna taudin sister tongwa in si LED akubin tauna kitsayin sister wa si pulin chu wa choila sadingin conductorin pat anapikin ni si zawin conductorin bible simdin sixner pastor nu akubin tuci bu som lakat chang som ni lekat apat som ni langa chan chu pastor nun anasim bohi Jizovin sister Kimbo Kusamtar Yuadin Wa Cholang Ita Isa Piun Chule Mipiakun Nitu Komjong Ijama Wa Chola Sasang Achula Layunahi Sister Kimbo Wa Chola Sazovin
speaker pu Reverend James Lawrence to Pat Kilodin conductor chairperson in Pat anapi ni aman Pat chom ta man nasunga minuti adin ilkom na le tuga ana tidham Pat chom na the Bible la Pat chi sawa Genesis lama hi in sele New Testament la hi in mi nume ahang pin mi thum mi nga ati kai mi thum mi tu minu vet ton the vet sana e wadinga aphalama e pui the aphalama vet zui the dingin mi thum ana say Genesis agar hi in ismir nu hi in ama jang te kan an nei chule Hebrew bung som na chang som ni le thum lama musi anun lai sun anun la hirna ki mu ko le musin pathian mi di ami yang agia odan chu anu in aniaw laya ama ana sumap jal hi ti chu heun sila Exodus bungli lama zong chun te kana nei kinin sila minu adinga hasana thei bet dinga hoilo zuilo dinga asai la chun lot in nei pi jama chu sei ngai lo pathin thu ngai lo pathin thu pi zuilo e sila first king lengte khatna som le gup chang som ni le kulanga Jezebel dengu ama jong chu bet dinga minu hinglo tilanga hoilo langa bet ton thilo tia ana se hin le phacham cha minu tia dingin tuni sunchu adin tiger pun tupi ti khona tin ngai ta de yum ta ese piun ama ki chai chain LED lama chairperson akunin Basuila Sadin, Sister Lamsi, Basuila Sadin na Kovin, Isanchu, Intin, Aban hi, collection tiyo hi, Sang le Zagub na Songa, hi, Zagit na Songa, hi, collection tunya Suna, Neito Komi na Inava, Kating Kamadi nga Mi Pinta na Kamkama, Cheng Som Dakat Songa, Tiya Iti Uchu, tunya Puno Tiyan lang, dunia dengan recording secretary lama ko na kay Peter chu chan tante tu in sun ke pop hat bi khat a chaina si mu hetin chini ke kama taw na iman pi doin sister nem lai hin lo ho sa pi kan kawe chi zo zo le competition ke pan pai ke he koi ma chi do lo wa phat chaina taw na ke ma hong pa ni taw te Oh, hallelujah, hallelujah, amen. Vadam ka pau namin kisa hanlang nasa te na ngayon na long sinalopi ta na imo sa naw sunga hin. Tusun pa na pagkay. Oh, hobong miting te ho zose. Hiko mo na ti kom koma nang mahabing noya. Nang mawasoy la sa le pagkay na tuti ho ngay kom le say kom tay tinga. Kapon sa watam na naipi wani kupa naipi sivin. Nakoma ti patu say namin katang ba hallelujah, amen. Hallelujah. Hallelujah, amen, amen. Oh, pagkay pathin hilute min hepa na sate. Molin hang sazang le chiding kahiti a. Oh, wachoy la sate na hinsien banga. Oh, pagkay say sami piti ho zaw sen mute me bardaw sian lang. Alin liaw hisong lam kay pipo hisong le hepa. Chola na nga hunggar sun sunga hin pagkay. Tuni sun panan ki pathanom tal ko hung ki khom abin. Oh, pagkay na sate hepa nang mal gawan ko ngay. Nalianggam ko sa namin laupi ko sana na nasati ho kong di ko kom na usunga pagkay kasay kasaka bol ko to ho sa ustepa nang malaupi na hung sanin lang nasati hang paleki pa na mar som na naipevin lang o pagkay maban pasunga sang atsi sa pasunga damta na yin naipri hung aba na kitopi ba na yung piwa pagkay nang malam minzala laupi le soya na patsan na thangwa na kahin mutay na tipin panalong sinathumin kasopi hisa khela na min theng au pi bana ka thum na ka taw na sunga hin kasai khela pan na nei ngai da min lang kasai kha ka thum kha chang khana ko na ale asa a pha the ai bo pi tin tin ha sunung ka pakai na za jesu na ka thume hallelujah amen